U svetu oko 9 miliona ljudi trenira kendo, od čega je oko 7 miliona u Japanu, gde je kendo redovan predmet u školama. Ova netoliko poznata borilačka veština ima svoje poklonike i u našoj zemlji. Oni treniraju u nekoliko klubova širom Srbije. Naša reprezentacija je 2007. godine zauzela 4. mesto u Evropi, što je ohrabrilo mnoge da počnu da se bave ovom tradicionalnom japanskom veštinom. Iako je relativno nepoznata veština, kendo u nekoliko gradova u Srbiji trenira oko 250 do 300 ljudi, dok u Beogradu postoji čak 5 kendo klubova. U Beogradskom kraljevskom kendo klubu treniraju neki od najuspešnijih takmičara u domaćim okvirima. Među članovima ovog kluba je i Japanka Ogura Yoshiko, koja živi u Beogradu, a svojim kolegama u Srbiji prenosi tajne kendo veštine koje je naučila u Japanu. Živim u Beogradu 2 godine, a kendo treniram od svoje 11. I sada ovde u Beogradu takođe vežbam kendo i mislim da su oni veoma dobri. U poređenju sa kendom u Japanu rekla bih da su tamo fizički jači i agresivniji, ipak je to u Japanu nacionalna veština. Međutim, ljudi su ovde veoma dobri, talentovani i vredni i mogu da uspeju. Svoje znanje o kendu u ovom klubu usavršavaju višestruki prvaci Srbije u muškoj i ženskoj konkurenciji Miloš Jovanović i Jovana Lujić. Kako kažu, za kendo su se odlučili jer razvija i fizičke i psihičke sposobnosti. Disciplina, samokontrola, želja da se postigne maksimum u sebi, da se izvuče čak i preko granice onoga što može ljudsko telo da izdrži. Mislim da je prvo počelo od filmova. Gledate malo filmovi, igrice i tako dalje. Gledate razne filmske mačevima. I onda slučajnog dana sam letao na plakat i rekao ajde da probam. Takmičenje između ostalog razvija telo i duh, koncentraciju, bitna fizička aktivnost za mene. Kendo je jedan od nekoliko oblika japanskog mačevanja, a počeo je da se razvija u veštinu sa velikim brojem sukoba velikaša koji prožimaju celu istoriju Japana. Preživjeli ratnici su svoje iskustva iz borbi počeli da formulišu u tehnike i tako su nastajali različiti stilovi borbe, a samim tim i veliki broj različitih škola mačevanja. Ujedinjenjem Japana kao zemlje prestale su te neke međusobne borbe feudalaca i samim tim je prestala potreba za tolikim brojem vojnika, to je profesionalnih vojnika. Međutim, sad ti ljudi koji su jedino što su umeli da rade u životu je da se bore, jednostavno nisu imali više šta da rade i onda su nastavili da usavršavaju te svoje ratničke veštine, ali na ovaj način kao što danas vidimo, bez međusobnih povreda, osakaćivanja ili tako slično. Na svetskim i evropskim prvenstvima takmičari imaju priliku da se oprobaju sa mačevacima iz ostalih zemalja. Jedan kendo meč sude trojica sudija, a poen se postiže tehnički pravilnim napadom na jednu bodovnu zonu. Borba se, ako se govorimo o takmičenju, svodi se na odluku sudija. Postoje 3 sudije koje ocenjuju meč i da bi određeni napad, zasek bio poen, mora da ima nekoliko stavki. Mora da ima dobar položaj tela, da se vidi namera napada, da bude dovoljno jak, dovoljno brz, dovoljno glasan. Oprema za kendo sastoji se od kacige, rukavica, okloba za telo i štitnika za pojas. Treneri kažu da je kendo najsigurnija veština jer je oprema tako napravljena da takmičar ne može da se povredi iako napadne punom snagom.